لە وڵاتی ئەڵمانیا ڕەوەندی کورد لە تەواوی وڵاتانی ئەوروپا لە شاری کۆڵن کۆبوونەوە و بە بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان بیرەوەری 100 ساڵەی سایکس پیکۆیان نەفرین کرد و جەختیان لەسەر یەک ڕیزی ناوماڵی کورد و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردی کردەوە. رئیس الوزراء کردستانی هم بهینه کومیوان هاتنه بگن گرگن پیشرفتیان بگن هم بهینه کونابه خود بکار بنجم کومیتا پریزر بخیر بگن هم پیشرفتیان با آوایشی فنی با آوای کرد اشقدار و اویندار آزادیه بله هاتنه و جسارت که دده محمیان هز و قوت دده وهيبي وخون وخيال الناس فكرتي بالندقة هاتنا هو ناميك مزنا ناميك وفدارة جبوي دوست ودجمنا راستي ام افروكاش زوربي ولادت اوروبا ام رافندا كورد الكولونيل الالمانيا كومبويناك وام بياما خوب جاهينين گردبوناكا يا جماوري يا هنري يا آشتيك وام بجينا همي جهاني ایدی بس 100 سال سر پیمان سایکس پیکو و چون 700 سال یت چوی بو کرده همین نهامتی بو همی کیمیا باران کرن بو همی کشتن بو همی نخوشی بو ایدی بس ام بجینه ولات ملت آزاد دنیای همیه بجینه ولات زلهز دنیای اوید بریارت سیاسی دستواندا ملت کرد ایدی گله کب زحمت قبیل کرد کو هشت جاره کدید بندز بید. ام اف جماهیر همی ام بجین مدوید براستی ام آشتی اش عراقی و ببین ام بین دراوسیت باش گل عراقی ما نچ آخر کسی ام دخواست کن نچ مافت کسی ام دخواست کن مافک روای خوک و کرد ام دخواست کن چون که ام بینین ام کرد جیو کو همی ملت دی مافهمه که ام براستی مجی دولت خویا سر بخواه بید او رفرندوم جی براستی ام بینین ارکه که نتوایتیه که هر کردک که خوب کرد دابنید پشتگیری او رفرندوم بکد او رفرندوم هکر بیتا کرنده بیتا ناسنامه دست جناب سروکی دا که خالکا بحث که دا خواسته سر بخوبون دولت کردستان پشتینگی پیب کرد هیوی دارم همی کرد پشتوانیا رفراندوم بکن هکرم رفراندوم دا خواست جدا بونش دولت عراق بکن ده گلک آب هستر بید ده بریارا ملتی بید ملت کرد بید ایرو وقت هستا که نتویل بو همی رفنده کل دروی ولاتی المانیا هولندا البلژیکا فرنسا که خلک ما بدلو جان افرول به فستیوالا کل بجدار بوی که هستا که نتویل دربری برانبری اتفاق ساکس پیکو 100 سالیا بورین سر اتفاق ساکس پیکو دا ایرو خلک ما به روزه شهمزارد کرد و دا خازا رفراندوم بو گله کردستانت که تو سرخبونا گله کردستانه هم لبیره پیام خوبه که رواندا کرد در وی ولاتی هم پشتوانی جناب سروک بارزانید کن که بریارا رفراندوم و سرخبونا دولت کردی ابرا گهینید و بجید پیشمرگه بجید کردستان صدر وزبونه چون آزاد بن
دزانم پر شهید بودم اینا قسمدم به غریبیم اینا برزنیم به غریبیم پرین و پرین در سماع گیریم آمد نالک پرین و پرین در سماع گیریم آمد نالک ودیدیم والحلال شام والخلال ضم جان الشوتان كافي نجيم جان الشوتان كافي نجيم والحلال شام والخلال ضم جان الشوتان كافي نجيم بۆ شەرمەزارکردنی ئەو ئیمزایی کە 100 ساڵە کوردی بە 100 ساڵەیی دەچەوسێنێتەوە لە هەر 4 پارچەی کوردستان ئیمزای سایسبیسکۆ کە بەڕاستی ئێمە شەرمەزاریەکەین هیوادارین کورد بێتەوە سەر پێی خۆی و کورد یەکگرتوو بێت کا ئەەکەم کوردەکان کوردی هەر 4 پارچە ببن بە یەکگرتوو دەست لە نێو دەستیەکەن لە حزبەکان لە هەر هەمویان داوام ئەوەیە ئەم ڕۆژە بکەین بە ڕۆژێکی واقع من لە هۆڵەندا هاتووم کە بەشداری ئەم ڕۆژە بکەم بەڕاستی یەک پارچە ئاڵای کوردستانم بینی زۆر خۆشحاڵ بووم بەو ڕەنگەیە بە یەک ڕەنگ بووین بە یەک دەنگ بووین بژی کوردستان بژی پێشمەرگە هەر بژی بۆ پێشمەرگەکانمان برای عەزیزن هیوای سەربەخۆیی کوردستانم ئەڤرۆکە ئەم هەموو دەبینی ئەلحەمدوللا وەکو ملەتی کورد الڤێرێ ئامادە بووین بگشتیش هەر 4 پارچەت کوردستانê ئەم اتفاقیە سایکس-پیکۆ یا 100 ساڵ تێ پەڕین کو کوردستان ئەمە دابەش کریە 4 پارچە ئەم شەرمەزار دەکەین و vێدەوارین ku سربەخۆیە کوردستانê çê bitin û em hemî piştevan bîn û êkidû bigirîn û wek gotî piştevaniya referandum jî bikein û piştevaniya Cenab-ı Serok Barzanî bikein bi taybetî çend ku tenya şexs ez tuê bawriyê de ama Cenab-ı Serok Barzanî dêşêt evî tiştî bi destê xwe ve bînitin. Ya duê jî ez gelek ricayê dikim wekû hawelatiyekî Kurd dervey welatî işwan laynê siyasî ew yêt ku nebine piştevan bo serbixweya Kurdistanê piştevaniya referandum nekin li rêgiriyê jî û astenga jî çê nekin rêka hindek laynê dîde. Çend ku wextê hatî me zor qurbaniyê dayîn me gelek xebat û ew ya kirî heta vêga vê xwîna pezaratê gencê Kurdayê çoyîn sixûmetî vê serbixûnê yanî hendî şoreş hatîne gerane her hemî kesî digot me serbixweya Kurdistanê divêt me dewleta Kurdî divêtin baş vêga vê wextî hatî boçî dê bine mane endê bine astengit pêşa vê şolê de. Cenab-ı Serokî heta vêga vê jî yanî pişt 24 saata vê şolê ve vê mandîbûna wî ve înşallahî temen dirêj bi tevîdanî ji Xwedê Teala. تحاكموا فجوزيرهم عشير قرانو قاضي درا تنسر خشون في تبدرهم دق هالو ميرو هالو ميرو هالو ميرو هالو ميرو دق هالو ميرو هالو ميرو هالو ميرو هالو ميرو دق هالو ئێمە ئەمڕۆ هەستەکەم بەختی کورد
دەکرێتەوە چکە بۆ چوونی خۆم کورد گەشتۆتە ئەوەی کەوە کە بێ یەکدەنگ و یەکدەست سربەخۆیی کوردستان فەرامۆژ ناکات. ئەمڕۆ ئێمەش لێرە کۆبووینەتەوە پشتگیری لەو گشتپرسی ئەەکەین کە سەرۆکی هەرێمی کوردستان بایەخێکی زۆر گرنگی پێداوە کە جێی خۆشببختی هەمومانە ئەو گشتپرسێش سەرکەوتنێکی بەدواوە دەبێ کە ئەویش سربەخۆی کوردستانە هەمومان دەبین بە پاسەوانی ئەو وتە پیرۆزەی کە لە دەمی جەنابی سەرۆکێتە دەرەوە. هیوادارم هەموو گەلی کورد پشتگیری لێ بکە کەس دوان نەکەوێ چکە مێژوو ئەو هەڵەیە لە کەس قوبڵ ناکە. ئینشاءڵڵا کوردستان ئەبێ بە کوردستانێکی زۆر فراوان و بەرفراوانێکی وە کە هەمومان ئەسمی خۆمانی تیاتاو بێت. که ملت کرد لهر چهار پارچه کردستان دنگ خواب لافت کن بله ما اتفاق کفتن آسای کسبی کابری 100 ساله هاتیه دانام و پارچه کرنا کردستان رسوات کن شرمزارد کن ملت کن نزدیکی 40 میلیون آینه مجموعه خود ویتن وکی وان ملت دنیای همیه آشتی آزادی هبونا دولت خو آلای خو مهبیتن ملت که آشتی خازین ملت کن افروکل همی دنیای چه ملت نماینه 40 میلیون کو ولات خو نبیتن پیام ما او بو خلق دنیای همیه بو گلن اوروپی بو امریکا بو مجتمع ناف دولتی بله افرفراندومات هیتا بحث لیکرن یا فر بهتا کرن و ام هیوید که نف ملت جی پشتوانی آمد کن چاوا هم پشتوانی آوان که افروکل برو کن شری پشمرگه کردستان خینا خود رجی بو مروواتی همیه افروکل همجی داخاز جوان ملتات کن پشتوانی آمد بکن بو هنده مجی موافق خواه بیتن و ام دلنیای دینوان که ملت که آشتی خاص بین و استقرار منطقه پارزین و ملت که آشتی خاص ملت که دموکراتی خاص و دنیای همیه هم دیدین هاو جنا کرده و 2 ساله ملت کرد شرع تیرورت کردن نیابتا عن دنیای همیه و یا خینت رژیتن لو ما پیام ما اویه یا آشتیه یا آزادیه یا پیکوژیانه و هبونا دولت که سربخویا کردیه Hey,
پیام صلاف جی کردستان و جدای کو بابت خوره و جوابی ما چید کمو همی حوال و دوستت خواه زور سپاس ل کردستان لزاخو هیرو از هاتما کلنا جبو شرمزار کرنا اتفاقیت ساکت بیکو از خواه خلق کوبانه منوی مصالحه ام به اتفاقیه شرمزار دکن و اتفاقیه که براستی ولات ما یعنی ولات می رنگینی ولات خلقه دا نیف دشمنان دا و نیار دا پارچه کردن ام هیرو لبه تو بنا لجبو شرمزار کرنا اتفاقیت ساکت بیکو و ام تم سرکفتن حرچه پارچه کردستان را دغوازن تفرق نیه کوبانی و هولیره و مهباده و دیاربکر تفرق جوران جمع نیه یعنی امشتو ام دین کوبانی مالا میا و ام احساس من کوبانی و هولیره وکی هفن و مهباد اوجی ورگه و دیاربکر اوجی ورگه حرچه پارچه کردستان یکن هر کسی کرد غازه دولت کوی سر او هوا بن آل کردستان دا و ام هیوینا ویتشتی و ان شاء الله یکتی دوم دغازن برای مگیش که ام دستی خود دستی هفته لانو دستی که تنه چاپک لینو که هفن دبی مردست خود دستی هفته که گو مری کامه تشکی چی که و سلاف ماج پیشمرگی قهرمان را هیا و برای مرا و جکچو برای ما یا پاکی و یا پاجر را هیا و تایبتی جی سروک مرا سروک کردا مسعود برزانی از سلاف دکم خلقی کومه دا حطني هوليري جموی دا
تو افرو هاتی ویره تا وینه جناب سروکی تیشرت خودش بوشی بو هنده بروکه ام پیمان ساکزبی که شهمزار بکن دیجی کردم و از جا سروی بارزانی ما چید کم اگه سروی بارزانی نبید کرد نینن کرد سروی بارزانی سر بلندن از قربان از جا سروی بارزانی بم از حیران هاییم مرحبا اشترا اهلا سرسرم سرچاوم تجبو چاتی رو بریم خودش بو 100 سالیا سایس پیکو سایس پیکو چیا؟ سایس پیکو کردستان پارچه کریه و ام تجی ویتشتینه جبر کردستان یک پارچه و ملت کرد یک ملته تو خلقه کی داری؟ از خلقه درگاه حمکومه داخواز آوه چیا؟ داخواز همه که اف سنور رابن و کرد همی یک بن و یکی تیاوه هبه وقتی یکی تیا ملت کرد هبه دنیا حمیوه آریکار کرد هبه همه وقتی یکی تیتنه به کرد گرک و حساب نکن شبوی برپرسین کرده تا چه هیتو بیجی؟ برپرسین کرده گرک او آریکار بن بهفره حتی ملت بکاره آریکار به بهفره وقتی مظلمه نه آریکار به بهفره یل قیجی و زحمت بجیره بس خورت ما رابی ایشالله ما هیفیش خوده یک بینا و هبه و گوه خانت مزنا جبر عقل مزنا عقلك باش دماییه گرک همی بهفره همیش هفره ویتشته کردستان آزاد کن و سرخوا بینا کردار چکن هم هاو باش دمینن گلک سپاسی هوات کم از گلکی که خوشم هر بجی کرد هر بجی کردستان عشق لو كنت لازم